Unian hau sapi sikat to kakelit hau ante ko mane ko sa sikat sa kakapah sa kakelit umane sa sakayen kumane sapi sikat unian hau halma ko sa unian sa to unian samukon usapi kelas hau sapi kelas unian asani sa pasomor hangko sa bitang-tang mi kelas sa unian ko sapi kelas hau sa sakato sa usasait alang ko saset sapi keton tina lais unian hau uni sato samukon secai sa misanga tu sa mi kelas sapi tok-tok unian tok-tok hau sa madih kita mimlau to pisanga makoto to pihan lo kakresa eza ini kuzang kita eza hau mi hatu ilian mi sanga mi ala sapi hak kunian sasikat kunian hau mani kupi sikat to mani pakai ni ceka ini misalnya sa ceka kelas unian usamukon sapi hakunian ini gunian sa yang ngai makelas maini hang maini bisimi kelas sa unia tabaknya samukong sapi kelas adi dia samukon sa pagkakelas hal mo ko kiza sa may ko bene hao natutusa sa mi hakunian mi ribas ko nikuzano kakeles ataki kinatusan so sa kakeles alang ko ni samukon hinin to niyan sa hinian to milio tini sa pitang-tang mihini mitang-tang sa makalas ko niyan sa tanusuni sa mi kelas Mamin matang-tang sa makan to mimak uzumato ko kutsole niza ini kunyan makan mimak sa patumudan itini nahiya niza labuhang na wai hanu mako kiza mahini kunyan ini kumai ni ay unian hau lalu sumamad mi hiya kami minanam to kami mi sanga mi toek to mainay ta mamisa mainyo baklas to ay sumadan to mi patsumod akina tusa ata kinatusan so ceka kelas hanu mako kiza sa uzumato itini to patsumod saya kait tiza to kay patsumod pakai ni sasa biala yadah ku kawaw saya kakina cecai to Maini sa maminda itu ko ni mamintu ko niya lapi sikat sa out sa ito maini hao mamisa una ni han so nasa sa tonen to ay sa mi bihala tu zuma mi pakutay to sa sikat ceka yang tumay sa
Sa kakles ko kakles. Amo sa may zato ay. Batat ya nasa ni api patsumod. Daw ko buhang natusaan to ko niyan. Melawan na sa katinang. Ano mihiya to haw. Pitulik to kisusa tamatinan kita. Ubay sa patsusumudan at sa kumainay. Ano sa kahinin sa kasanga. Dah, ini kuni haw. Batat yang rasanya kuni piklas. Ini itu. Ini kumainay miyo. Ini mi teng-teng. Dah. Sawat hansa. Paidang tu sini za. Ini tu kuni. Ma ciao cha. Bahini tu haw. Pakan itu sasa. Biara tu dian. Dah, main ni. Anja kay ni susah cek kelas. Halo, cek tanang ko sa sikasa, daku mene usamukon. Apuya to kina asa kita haw hinin to apuya adidi ay asamukon. Bisa nga. Ini kundian. Kalau apuyo at kilalay sasa hinin to. Kulima satu ko mihay itu ni miteng-teng. Maminat kinian sa katusa. Ano mo ko kisa? Kasali sa katulo to. Batat mamin kinapisikat. Teka zuma. Halo, kundian haw. 60马力 kundian. 要有一夜执照。Ano na ko执照就不能malih ta sasa. 60 ay ko niyan haw 60 mali ay ko ni. Masikat niya tamdaw ko ni. Malih me hulak. Haw sa ano na ay ko 执照haw 15马力以下。Adidi ay kaklis. 差不多3米1米半宽度15马力以下haw. Daw ko na ko 执照你za. Kapah takal mi timo. Hao, ano, madas tu maneta bakia sa iting ya 有执照了，你没有执照不能下海。Hana ko kanian hao, sa 60 mali ay ko ni. Uisa sa to alo pakabit kami alo. Hai, uli sa to sa pakabit kako to hetini to pakikayan. O 60 mali ay to ko kikayan ni nakakrito niyan. Ano, mamin ko ni mapakabit sa kapah to takal mitimo. Yatah ko ni kalan za, bal kita kaklis. Yatah ko salir. Alo, mami ko ni sa, utana hatsa ko sa kabuan. Har satu kamu tu timo, pabrian nuniam. Han maku kiza, mamin mapulong. Han maku kiza. Hai, hati ko ni paini no maku kiza titanan. Kokay. Aw.